Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta bada lahum syumusul ma'rifah ra'au muqadaratiha munkashifan nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khasana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazama qamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi hashimil mustafa salla alaihi lahu madamal hijaya yahudu min bahri ma'anil lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumi fil ihtida wa ba'du famantiqul janani nisbatuhu kanawil lisani wa ya'shimul afkara an ghairi khata wa an daqiqi fahmi yashiful ghita fahaka min usuli qawaida tajma'u min fununi fawaida samaituhu bisulami munawraqi yurqabi sama'u ilmi mantiqi wallahu ajib ayakuna qalisa liwajhi al-karimi laysa qalisa wa ayakuna nafi'an lil-muqtadi bihi ila mutawalati yatadi wal khulfu fi jawazi istighali bihi ala salasati aqwali fabnu salahi wa nawawi harama wa qala qamu yanbaghi ayyulama wal qawlatu masyhuratu sahiha jawazu likamil qariha mumarisu sunnati wal kitabi liyatadi bihi ila sawabi